Voin November ni somni panga sang ni somni le panga hian US le Venezuela buaina boruak sang tak chanchin kan ngai thlo ve thung do na ni US in Venezuela run turin in buat sai rip tak akal pui zela Venezuela President Maduro le atho pui te US in terrorist organization a apuang tamhi mai bok United States chuan Venezuela run tura ma alak na chungor takina kalpui zela sipai le ral thuam tha ripui pui van boruak tui hnoi le khomola che tur te chu in ralrin famkimin ain ralrin tir ta meka US sipai te chu enghuna nge che tho turin thupe kan ni don ti chu khoverin angai chang ta thuap ani bermai Trump administration hian tho tan ni liam ta tang phei kha chuan Venezuela la ka indo na kalpui tura ain buat sai na hi a kalpui na sale zualani Trump sarkar chuan Venezuela President Nicolas Maduro le atho pui te chu Foreign Terrorist Organization member apuang tamhi maya crime group le Foreign Terrorist Organization anni ti in US President Trump chuan Maduro la ka shek na asiam sakta bok hetianga Trump administration in Venezuela President Maduro le atho pui te terrorist a apona wang hian US State Department chuan an laka che thongei chu latia sipai changna le ral thuam mang turin an buat sayani Venezuela ram chung nge ya strike nei turin malaka ni thu State Department chuan asoyani US chuan Venezuela sarkar chu anramari hlo tollu ani thuwa innam noina lian tak neya apua an sipai te chenin chet lak na neite ne na inzoma apuani US pu na hi Venezuela President Maduro chuan nolin thudik lo ani atia US chuan Venezuela chu run mai thei turin ma ala zuita Pentagon chuan he malak na tan hian Operation Southern Spears voin anti-drugs trafficking campaign kalpuin Venezuela longte bombanga be ania nunna chan nge mozat anom to bokani President Trump chuan atop official te chu Venezuela ram nge ya strike nei tura in buat saina kalpui tura sia tirin tuna hian thu pek chia US sipai te hian an ngak ta mek ani bok US sipai te le anral thuam te chuan Venezuela nai tuipuya enghun poa heram run thei turin anin buat sai ta ni hetila hian US sarkar in Venezuela ram beya runa tumna chu American tamzo kinan thlop lem lova CBS News YouGov Pulin pathian ni liam ta a pol asiama atlang zara Venezuela chu sipai chakna manga beidu lo American za som sari ania beidu tu za som thuman ni thung tin American za som sari le parukzet te chuan US in sipai chakna manga Venezuela bei atum na hi an sarkar hian asoi fi achiang lo antibok Trump administration hian US ari lo na sataka tollu le dan lwalu dru mitam takte ti top ani theina na malak na chu alo soi to a tuna US in Venezuela runa sipai chakna manga malak atum na chu thildang atel nia soyania Maduro le a sarkar paitha ka sarkar dang din chu US in atum ani tia soi chu US chuan he pu na hi anola mase US sarkar hian tuna Venezuela sarkar chu nam thluk chu atum pakhat nia ngai ani thungani Venezuela la ka US sipai in buat sai na hi run thu thei tura malak na ni na langa boruak hi atang vet le hetiang taka indo tura US sipai in buat sai na hi hun nge motang khan alom ngai lo ti soyania US sian indo thlona supersonic FA-18 fighter jet B-52 strategic bomber baka indo long ro thap tak le US sipai ti chuan thu pe ngakin inral rinadar anburita bokani Venezuela lampo aom mai bik lova US jet na om thei ma chon turin anin buat sai ve tho ma se USM indo pui tur chuan Venezuela tan chuan thil zamom tak ani chiang le ome a thopui Russia le China te hian engang taka thlom na nge an pek don sia ta harsa Russia le China tang hian engang ral thuam chiang nge phurlu an nei ti le tun hai maya e heng rampani te hian ral thuam thon an nei sia ta ni lova chu wangin Venezuela din mun hi der thong rutak ni in alangani engponi se US sian Venezuela hi aruna ni chuan indona lian tak thleng zui thei ve thawania Russia le China hian Venezuela thawang hi an theangin an lo hausak ve thawa chu wangin US a chethut bik duangem nge Venezuela ram hi anwai lo don ti chu hunin ala shil mai tura da phot mayang Donald Trump Venezuela rama aru ka cheturin CIA te phalna apeta
Donald Trump chuan Venezuela ram chunga atulanga aruka cheturin Central Intelligence Agency te chu phalna apek thu asoya achan asoya chuan Venezuela tangin US arui hlo alu thin wangle Venezuela misual tam tak US adan lova anom wanga tiani manlai tang to in CIA te hi US foreign policy man ropoi mo takan ni ramdanga CIA ten convert operation an nei donin president in an soi chuak nul nul ngai lem lova Trump ero achedang dai le tlat Trump hian nakina an la thadon tho tho ati te po ani theyang CIA in ramdang sarkar pai thaturin thuneina an neem ti zona chu tiang zo na hole mol ka chang do lo tin a chang Trump chuan Venezuela nai tui pui chu an ven him that to thule leilama po chet an tum thua soi ji bok ninga ni kalta khan US chuan Venezuela long hari lo phur niyarin chu beilea dam chuak mi pani te po manin US Navy longa la shen me kan ni siat theichina hei hi US in Venezuela long abe tumrukna nia mi som ni le pasar in nunna an chan ta bok Venezuela sangha mantu te po an hlau thong zual ta hle dan shemi te chuan fin fiana neilova rin hlelna wangota ma ni ramchin ni lo tui pui a mi nunna lakhi international law bo chiatna lian takani anti Caribbean ti pui vela US sipaile ral thuam dan hun pui Puerto Rico thliarkara F-35 fighter jet po som lai da ani towa Puerto Rico a hian US sipai te chuan silai mule ral thuam da na bunker po an lai thar bokani Venezuela nai tuipui ale tuipui kama hian US sipai sing khat vel anom tling towa US chuan August tha tang khan Venezuela nornan sipai le ral thuam helai bora hian alo che khol to ani Indo long sang le nuclear submarine te po ada to bok US yan tun haya bombar thlona chuan vor B-52 Stratofortress pathum chu Seaport Louisiana a an base Barksdale Air Force Base atangin Venezuela nai tuipui kam chungvela darkar tam fe thlo tir boka he thlona lian je thi B2 split aya hui to ni ma se alarin tlak le B-52 hi bom changkang thlak nan mai ni lowin melma in thlak nan porin tlak takani ma se B2 angin astil lo thung inan thlak nam chuan drone po aman thei tho rualin he bombar hian hu hanga nga bi ka au purom bi klat Maduro vauzam tumna ani berome heba ka hian helicopter te po an thlok cham chia US Navy inin thlak na thona P8A te po athlok puwa fo MV Ocean Trader inin thlak na long aruka operation nei nan man ber po Venezuela bul nai tuipuya muani Venezuela President Nicolas Maduro elo ala sam lo hlea tun haya US che dan hian mana Iraq Afghanistan Libya le ram danga US in Indona lo cham a local pui to te kha min ke chuak se ye puina awanga chile rama Augusto Pinochetan thuneina apum mom te po min ke chuak atia Maduro hian China le Russia te chu ahma chuan ani US na tho pui thei sarkar Venezuela din atumem Donald Trump thlop Iron Lady of Venezuela ati vengat Maria Corina Machado chuan kumin Nobel Peace Prize adon chu Trump le Venezuela mi puite tan ahlana ni kha Nicolas Maduro ero alom lo hle Nobel Peace Prize Committee mun pui omna Oslo Norway ya Venezuela embassy chu akhar dai boka kumsang ni som pathuma Nicolas Maduro hian Hugo Chavez chu thaka Venezuela ram politics ya chiri hle ti chu kan theve kang Therama hian oil le minerals lai chuak tu company lian berber te chu sarkar noya anom de veka hei hian US thlok na tur thui takin adalani om sia chu US company te duangin an rol theilawa Chinese company te ro Venezuela nen injem na nein tam takanoma an khol le thil danga China hian Venezuela hia pui thinani Therama hian dan phallo a leilung hausakna lai chuate atama Misual silai keng Polin an khuwa kher oil le thil dang lai chuana te po tam hle Maduro hi alulul boxia wangin Trump hian atho pui thei tur le deal asiam pui thei tur Maria hi hroi tu se duwa hei wang hian Maduro hi apai thak angai ta ni rihlo chu chuan lam ve mai ni in mitam takin an ngai bok atho pui thei tur hroi tu da a deal siama Venezuela leilung hausakna abik takin oil lama US in hlok na tela tum ni in mitam takin an ring meka Trump ril rudik takero tuman kan shelo Nobel Peace Prize Maria in adong po hi US ruam man na ni helten expert chen khat chuan an ringa
US in Venezuela abe poin democracy tun din le tum tu Nobel Peace Prize meu dong tu Maria I an thlop wangin US se ti in khovel in sia se Trump hian adu ti chu expert then khat rin dan ani adik le dik lo kan shelo CIA ten chet phalna an nei tak sia chuan Madagascar, Peru, Morocco, Nepal, Bangladesh, Kenya le Sri Lanka Gen Z protest angkha Venezuela atheng ve ani poin amak vak lawang Latin America US sul nu kumsang khazakwa somnga le palia Guatemala President Jacobo Arbenz Gasmen chu CIA te tan puina in paitha kania military dictator Colonel Carlos Castillo Armas chu rorel tu ada ani kumsom level chu kup tharum tho na le sipaite nun ron na ina zuya heram politics si voin thleng ala buai ngar mai khati lai khan Guatemala ram zau tak tak chu ram dang company te thunwaya om china rual khai zo ka ram sim dar ani theinan President Jacobo sarkar chuan land reform dan degree zakua apasa edan thar hian US company UFCO ram nei thei zat anghong tlat mai UFCO kha US sarkar nen anin him thai the khatilaya CIA director Allen Dulles le Secretary of State John Foster Dulles te chu UFCO noya anlo thok to chin heng he bok hei hi CIA ten coup an thop na chan poi mo tak ni in communism dar zel tur ven tum na chu a chan dang le ani kumsang kha zakwa somruk le pakhata CIA ten training an pe club brigade 2506 tele US sipai te chuan Cuba shoi tu Fidel Castro pai thak tumin Cuba an run thuta an hlo chama Fidel Castro sipai te chuan ni chungin ne na an chang tam takin nun na an chan ani he wang hian Fidel Castro chu Cuban mi puiten hero anga an ngai pha athu nei na ang het chau zok hein do na hi Bay of Pigs invasion tia shiat suani kumsang kha zakwa somruk le palia Brazil President Joao Gaula chu sipai chakna manga pai tha kanilia heta hian US and rol le bok CIA te chuan ep tu politician te pui nan sum tam takan pe boka US khan Operation Brother Sam ti in Brazil sipai te pui na tur ral thuam phurlong po atir hona mase Brazil sipai te chuan an mani in sarkar kha an pai thei lau US top dictator Castillo Branco chu Brazil swai tu ada ani zui kumsom hile pakhat chung sipai dictatorship nun rong noya Brazil chu am zui ta ni kha kumsang kha zakwa som sari le pathuma chile President Salvador Allende pai thak na US and rol boka US chuan Salvador hi Latin America vela Marxism thedar tu ma pu in khatilaya US President Richard Nixon chuan Salvador pai thak nan dollar million soma the chua kani CIA te chuan arukin check 1 check 2 le project full belt te an kalpuya Salvador chu pai thak ni in military dictator General Augusto Pinochet Ugarte chu rorel tu ada ani Pinochet hian kumsom pasari vel rong takin ro arel zueni kha anua khatilaya CIA director William Colby chuan Salvador pai thak nan khan dollar million riat vel an sen thu apuang kumsang ni le pakua Honduras President Manuel Zelaya chu military coup manga pai thak ani velea US President Obama khan adem thuan puang ve bok ma se anua US che dan thlirin US chuan kha coup kha athlop tialanga tunan President Xiomara Castro ipo hian dictatorship lam aon apu ani ve fo US foreign policy a hian ramdang sarkar pai thak hi a serzinga meyang ani US tu man engtin ma antingam ngai lova ma se US in rolna rama te hian democracy lo thing tak omzi ve kherlem lo dan lova US a lut Venezuela mi tele Venezuelan gang member te thon le dan tura le ri hlo tol ruk chungchanga Maduro hian Trump chu deal isiam teang atidon nge alulu zeldon ti chu khovel nga event ani mek Venezuela zo a hian Trump hian Brazil lampo a hoile mayangem Brazil President mani thudu ve tak Lula da Silva le Trump hi anin ngei lova Brazilian bungrua US chuan za somnga tarif alamek tun haya thlo Brazil President hui Jail Bolsonaro jail tang tura an sem chungchanga Trump alungoi lo na sale Trump tarif chuan asoile be siangin US a hong tha ala nei che lova thil tam tak man ato chhome ka chorwalin thilman 0.4% vela tobel ang vel vekani mek anram chung boina sipai Marines man mai atum chin chungchanga Chicago Governor
JB Pritzker nen po ani muthiam lo mek Trump policy du lo hian US mun sang sang ami pui mak tadoi sari chuang velin du lo na kongzo an neya an kongzo thu puya hian no kings tian mang Trump chu US dan pui po za lova lal le dictator ang maya inlulinga an nga ya an du lawani rally sang ni zaruk velan neya Trump du lo na kongzo om to ala pui ber hetila hian Trump chuan lungoi lo te tiel nan AI manga video siam tu social a posa he AI video hian Trump chuan la lukhum khum chungin King Trump ti inziana fighter jeta khala kongzo mi pui te zinga bollo te nom azuk thak chiam mai Venezuela hian Trump hian democracy tundin atum tak zetem aram mi pui za somria de theilu tuk te khu ave viau em nile US ri lo lu dan lut dan cha atum na satle em ni zo nge US lok na turin US thuai tur Maria Corina Masado hi suai tu ta da atum zo kan chelo Maduro hian Trump tlon lungoi nan le indo pumpel nan an oil chu amang mai thenia soi thom te po om meka engtin tak ni zelang mo lo thlir zelila kan van nei chuan Trump rilu dik tak po kan la shema na le khovel chok boi tu US tun haya US le Venezuela boruak tangthara hian US chuan Venezuela long pathum a beito mi som pasarin nunna an chan to mani lokhan Venezuela shwaitu Nicolas Maduro chuan Trump ne na lekha thonin mai chana US palai Richard Grenell nen tlang taka do kan kila in biak adu thua sila Maduro chuan ri lo tol ruk na konga ai nam noi lo thu le media then kha zel din thu bol ani thua chiak tel Venezuela chu ri lo siam na hun pui ani lo thu fin fianna athon thei thu te ajiak tel bok Maduro chuan Colombia atanga Colombian cartel ho ri lo tol ruk za panga vel ero chuan Venezuela apal tlang thin thu aphabik lova heng zinga za som sari vel hi a sarkar chuan aloman thin thu a soi tel bok Dairaka ri lo tol ruk lama indrala taman apu na chu adu lo hle USian Nicolas Maduro hi ri lawa ai nam noi ngei ti za a fin fiana ati chuak lawani US in Venezuelan speedboat abe masak bera pokhan ri lawan phur ngei ti fin fiana ati chuak lova anei lo nge siat ani lo mi som pakhatin nunna an chan ani kha Trump ero chuan Maduro le thon adong lo ni in a soithung Venezuela chunga enge thleng kan la muang chu atia Nicolas Maduro chuan US tumber chu aro relna paithak ni na soi Trump chuan ri hlo do atumna ni in a soithung US-Ian Maduro paithak tum no po ni se US history aram dang sarkar an paithak thu aum cheu to miwa wangin rin hlel a lo lo theilo US-Ian Venezuela nai tuipuya indonana man long sang sang heng USS Iwo Jima USS Fort Lauderdale USS San Antonio USS Lake Erie Michelle Cruiser ani hei hi USS Gravely USS Jason Dunham USS Minneapolis St. Paul te chu ada run hlom to hengba ka hian inen thak na thlona Boeing P-8 Poseidon le attack submarine te po ada tel Marines le Navy an vain sangli chuang anom mekbok Venezuela atanga hlawak lo US territory Puerto Rico a F-35 fighter jet som ada bok Venezuela hi Zambik lova China le Russia in an thlop nia soin tunhaya khan sipai nun chan zirna Sovereign Caribbean 200 ti in Caribbean thlerkar la orkila a an neya boruak tuipui le le sipai sang ni zanga chuang an tel Maduro chuan englal rammain Venezuela leithiang dim hi an khoilowange ti in US chu awal ve ngat mai sipai nun sanjirna hian Maduro naute chuan Russia kutchuak Su-30 Mk2 fighter jet te po an so vela Su-30 Mk2 hian Russia siam boruak atanga long kana bik KH-31 Krypton missile paya KH-31 missile hi Venezuela hian chinni anti-ship le anti-radar ani Su-30 Mk2 fighter hi vain somni pakhat akol ve bokani hebaka hian Maduro chuan emergency laya civil mi raldo tura in payat million li point panga vel te chu in ral ring turina siat tir tia soi silai la kap sin ngai lo tam tak te pon silai ka anzir ta chuk chuk maile Venezuela hi Iraq le Afghanistan ten an torang kha tur ve theidin huna ading me kani Brazil le US Jair Bolsonaro chu Brazil in than pui kum sang ni somni panhia ne ya khan
Lula da Silva chu an he lova lami nuwa khan thunei na nei zui cha kin sipai tinen a thokhowin thunei na chu sakna alo ruam han ti hriat chuani ma se sipai thopui te hian an phatsana akup chu a thleng talo kumsang ni somni pathuma ero Bolsonaro thlop tu te chuan sarkar building te bein lungoi lo na an lan tir chiamani Bolsonaro chu Lula da Silva ti hlum tuma le thil danga pu ni in an puna panga te hian Brazilian Supreme Federal Court Judge panga zinga pali chuan thiam lawan chantir veka kumsomni pasari lungin tang tura chung thu relani Bolsonaro hi Trump thlop tu ani Trump pon he tutluk na wanga alom lo thu le Bolsonaro chu mi chung chuang tak ani thu asoi Supreme Federal Court a Bolsonaro chung chang an ngai tu laya an ho tu pa Alexandria de Moraes le Judge dang te chu Trump hian global Magnitsky ek mangin US lo thelo turin an visa a cancel sakvek he hi du tok lovin de Moraes anu pui Vivian Barsidi Moraes po US Treasury chuan hedan mang tho hian asang son ve ta bok Barsi hian Lex Institute a en kola he hi sang son ni in an nu pa in US a an thil nei po khoi che thelovin Trump chuan ada vekani helo po hi USian Brazil semdan turangai tu amek zel Trump du lo zonga thutluk na an siam wangani he chachi moi thai thiam tak ni in dingna du mi ania US che dan chu diklo le chiale tha clear thiam lo na atia soizamin kumsang ni somni pathuma Bolsonaro tan tu ten Brasilia khopuya boina an siam chiam angchi kha Brazil phatsan tu mi then khan le US chuan thlentira Brazil economy ti kholo veka sarkar paithla kan du ma se chu tiang chu athleng lowang atingat mai apa khop mai heta Brazil phatsan tu ati hi Jair Bolsonaro fa pa pathumna Eduardo Bolsonaro US a tu naya in beng belta asoina ni Taman Brazil Supreme Court Judge te asemle Brazil bungrathon luwa tarif za somnga abituk awangin lom thu te alo sila mission accomplished atiani Eduardo hi US a omna chan chu apa in thiama chan theinan Trumpuina adil du wangani Brazil Prosecutor General chuan apa Jair Bolsonaro thopuya puin Eduardo Bolsonaro hi thu buai asiam sakve tabok tuna Brazil PM nilai Lula da Silva chuan Brazil in real bolna US in rol chu pomjam thei ani lawani kum tam tak sipai obbe na hnuaya kan kuna chumin huwa kan be fe huwa democracy sarkar kan dina democracy kan humal zelang atiani dan kala che Bolsonaro Brazil in aphuanga semna thlop lova dan kaltu Bolsonaro zok US in a thlop tla chu Lula da Silva ngai dan ani lo hlea ram pani te inkar hi athalo viawani Brazil National Congress a lower house Chamber of Deputies a Bolsonaro thlop tu te chuan Bolsonaro ngai dam ani theina tur bill pass ani theinan ma an lamek bok he thil du lo hian mi pui sing ni vel pungkhomin lungoi lo na an lan tirani Harvard University a Political Science Professor Stephen Levitsky chuan US in ati thelo thunei na pumhlum nei tummi Bolsonaro chu Brazil hian asem hi angama he wang hian Brazil chunga US in semna alek kota chuania tundin huna chuan US a in Brazil hi a democracy kalpuidan adik zok atiani history toite in kumsang khazakwa somma le pathuma khan US deep state le British spy agency MI6 James Bond poka MI6 noya spy ani kha hemi te thok dun chuan Iran rama democracy sarkar PM Mohammed Mossadegh chu paithla in US le UK te thlop sa Mohammed Riza Pahlavi chu rorel tu anda akum le sang khazakwa somma le palia Guatemala rama an president thantlin Jacobo Arbenz Gasman chu CIA te bok chuan paithla le in military dictator Colonel Carlos Castillo Armas chu rorel tu anda ani kumsang khazakwa somsari pathuma Chile rama sarkar paithak na CIA chu anin rol lea Chile rama hian Salvador Allende chu president ani US chuan Salvador hi Latin America vela Marxism thedar tuma puin khatilaya US president Richard Nixon chuan dollar million som athe chuakani CIA te chuan arukin project Fuel Belt an kalpuita Salvador achu paithak ni in military dictator General Augusto Pinochet Ugarte chu rorel tu ada ani
Pinochet hian kumsom pasari vel zet rong takin ro arel zueni kha anhuwa khatilaya CIA director William Colby chuan Salvador paithak nan khan dollar million riat vel an sen thu puang Bolivia ram politics apo US alowin rol thuk thin zia hi thui tak soi tur om kumsang kha zakwa somruk palia khan US chuan CIA tackle tlang bokin khatilaya an president Victor Paz Etensoro thantin le ani theinan mala mase khamikum veka khan Bolivia sipai te chuan thunei na an changta zoka US chuan Bolivia sipai te chu a thopui ta dai tranpuina sang pe in kumsomni borvel don chu democracy ra benarama achan phani kumsang kha zakwa somsari le pakhata Bolivia sarkar chu US bok chuan athak le hloka US thlop Hugo Banzer Suarez chu dictator aron ni vele kumsang ni pariata po sarkar paithak tumna awoma sarkar ep2 te chu USA chuan sum tam tak seng na thopa kumsang ni som pakwa Evo Morales chu paithak ani tange ngea swai tu lai lok thar Janin ane si chu US chuan alo pom vat bok tun haya thokhan Romania rama president te po chu veto politician Kalin Georgescu chu Romania sarkar paitha thunei na nei lui tuma pu ani tuna hina chung thu rel hun turang hak mek ani po hi US ngai sang tu thawani US ne na thodun chu ada puimo berania US chu tho puilian ber ani thule US chu zalen na le democracy en tirna thaber ani thu tlanga pui tu ani US ram sanga lungoi lu lan tirna color revolution a ainro zia pu ani bok color revolution chu Soviet Union ke dar hnuwa mi puite lungoi lo na lan tirna sang soina ni lungoi lo na lan tir tu te chuan rong emo pangpar emo symbolatan mangin an chathin kumsang ni vela Serbia rama bulldozer revolution te kumsang ni pathuma Georgia rama rose revolution te kumsang ni palia Ukraine rama orange revolution te kumsang ni panga a Kyrgyzstan rama tulip revolution te kumsang ni som pariata Armenia rama velvet revolution le atang te chu entir na thatak an ni henga te hian US chuan norhoi hotu te hi sumle pain atan pui thina pu ani US hian thil thalo le ramdang sarkar paithak hlir a boi pui ti in kanwa soi sel ngor ani lo US khan Muslim mifirfia khoi tu Afghanistan a beite kha alomom masia nulama engtin nge US a che zui tuna Afghanistan engdin huna nge din mifirfia khoi in tisi nga tinge Pakistan hi aduat tlatle helai bor hi ka thiam theilo ke Iraq abeya Saddam Hussein apai thabok alomom masia nuwa Iraq tuel thei khurvela US che dan kha kan la sia imle tuna Iraq din hunenge mifirfiak abe lai che riata anulam ngai tu to mi lo te po om ve thiang US yangam zong telaga chuan ain luling hle Russia le China te chueng tin ma atingam le wak chuang mi lo China phei chu a hua in IRM ma China til lovin om thei big der chuang si lo rare earth minerals si China in supply lo se boi ve thiani US hi aral thum industry ata chei theiang Trump le naw te hian India an musid riau bok Microsoft CEO tunge Google CEO tunge amirin tak Epstein files veng him tlat tura ruat FBI director po India thisen kai Kas Patel ania chuti vel chuani tama phei hi chu mania US a na tho na visa H1B man ati sana wangkhan US a Indians na thok te chu lo ho teu ta se US hi boi ve theani insum don ton na chungchanga India hi adu anga ti koi atum ve ngot boka Taman America first ati angchia India first te ve thotu Narendra Modi alo om hlawa kan van nei ani hi eruk wange mori lo zor wange mo a house tak hotlang le ko santana sum thotam tak te hi an sualna shareng maila an athil phal talalom tholom a thotam thei e mai tia wang tia an sualna kanin liam sak anom theome hei hian thil sual ti tu chu ati huang tau thin he tiang deuh chi hi US ani ve ani US of A ani mi awangin ram sanga fair lo deuh lekin lo chepo ni se aso khok tuar tir tu turanam lo iweno te hi US chunga chon engma ani lo iweno ta na poisa thotam ber ram engtin nge an hrem ngam te lulang hei hian US in lulin na ati zualani ram sang te hian an hlok na le thanna turan zong vek
US ero atilu tuk deuh kan ti na mai ani India hian US in lulin na hi a hmu chiang hlea NCERT Class 12 Political Science textbook a po US hegemony chungchang hi atel ngat bokani